I tōna tikanga kia hui te uni ana o ngā kaimahi ki ngā kaiwhakahaere o AFCO Tallies I te rangi nei, engari auare ake. Nō reira, ki whea inaia nei mo ngā rōpū ērua, anei a Pōtaka Maipi. Kei te māro tonu te tautoko, kaua nake mō ngā taraka, kei te tautoko ngā kaimahi o ngā uniana I o rātau hoa kua rekaina, ki waho. Now the pressure's going on our union members who have been forced to go back to work because they weren't locked out. Now the pressure's on them now because they've had a week's strike without pay and they're going to have another week's strike without pay again. Ko te pātai, me nā rānei e taunaki ana tēnei mahi I ngā kaimahi. Yes, makes a hell of a lot of difference. That way, well, the less union workers that are in there working, the less production that's getting put out, you know, and that's good for us. I tōna tikanga, kia tūtaki ngā kai whakahaere o tō rātou wāhi mahi ki ngā kaimahi, engari auare ake. Yeah, well, AFCO pulled out saying they had to get ready for the court case, but the day for mediation was set and they already knew they were going to court. So we just think they're just stalling the whole process. Engari I ai ki te toi hau o AFCO a Hamish Simpson, kei te hia tonu rātou ki te kōrero ki te uniana. He roa ki te wā kua rakingia me ki te kiti mō enei kaimahi, kua tai te wāhanga mā Tallies me ngā kaimahi hei noho tahi ki te whakatika. Kārea noa Tallies I aro atu a rātou whakaro ki ngā kōrero nā hiahi o ngā kaimahi. Hei tērā wiki tai atu ai tēnei take ki mua I te aroaro o te kōti. Pōtaka Maipi, te karere.